Munasqa hermanuy allin hamusqa kayka yachay wasiman. Machus kasan lección de escuela sabática. Masqa kusikuywan qankunawan tinkunakuy watejmanta kay semana. Sumaqta ñawirinapaq tata Diospaq palabranta chantapis lección de escuela sabática repasarinapaq ch'aqwarinapaq. Kay semana noqanchik tinkunakunchik chunka lecciónpi. Maypitaq ningi completos Jesucristupi nispa. Imatanita munawanchik kaypi apóstol Pablo yachachiwasun. Kay semana reparaspa karganchik imaynata aswan importante mask'ana tata Diosta yachaypi. Chantapis ningichari runaq yachachisqanqa a veces llantullan, porque tata Dios yachachisqanqa aswan hatun kasan. Chayta noqanchik yachanapaq invitaspa kayki kicharinaykita mayqanchus kasan kay libro de Colosenses capítulo 2. Noqanchik ñawirisun aska versículusta kay capítulo 2pi machus aska yachayniyuq kasan. Allinta entiendenapaq imatachus niyta munarqa apóstol Pablo kay Colosenses llaqtamasisninta entiendena tiyan en primer lugar. Apóstol Pabloqa wisk'asqa kasarqa kastelpi maypi Roma llaqtapi. Chayrayku Epafras maychus karqa líder ichari kay iglesia Colosenses llaqtapi rerqa mask'aq apóstol Pablota. Uyakiniyuq rerqa sonqonpi cuentaspa karqa Pabloman imaynataqa kay iglesiaqa wiñaspa kasarqa, pero hinallataq wakin creencias, wakin leyes, wakin hermanos yachachispa kasarqanku maychus kay leyes ceremoniales nisqata. Chayrayku cuentaspaqa apóstol Pabloqa hapispa karqa uq papelta qillqaspa karqa kay cartata. Yachasun imatachus nerqa llaqtamasisninman. Chayrayku watejmanta invitayki kicharinaykita capítulo 2 libro de Colosenses nisqata. En primer lugar parlaspa kasun yachaymanta, sumaq yachaymanta. Yachayqa conocimiento nisqa ichari, kay conocimientoqa munasqa hermano hermana a lo largo noqanchik kawsayninchik hap'inchis kay yachayta. Colegioman risqanchikmanta, librusta leesqanchikmanta ichari uchikamanta wiñaspa kasun kay conocimientopi. Sin embargo, sabiduriaga mana kikinchu. Sabiduriaga sumaq k'anchay yuyayninchikpi sumaq yachay kasan. Porque sabiduriaga tata Diosmanta hamuspa kasan. Tatanchejat akaykamusan kay sumaq yachayta noqanchikman. Imapaq yachanapaq mayk'aqchus parlanapaq. Yachanapaq imaynatachus parlanata. Imaynatachus haych'anata, misk'i palabrayuq hap'inapaq chantapis runa masinchikta k'amirinapaq. Chay sabiduriaqa hamuspa kasan tata Diosmanta. Chayrayku sumaqta niwanchik kay capítulo 2 versículo 3 nenqa ajinata. Paypega pakasqa kasan Diospa may hatun yachaynin yuyaynintaq nispa. Paypi kasan chay hatun yachay munasqa hermano hermana. Mana noqanchik uq runa masinchikpi tariatisunchu chay sumaq yachayta. Solo pakasqa kasan, solo tarispa kasun tata Diospi. Hinallataq nini munasqa hermano hermana, iglesiapi kaqkunaqa, pikunachus congregakunaqa, pikunachus líderes iglesiamanta kankoqa, allinta llank'arinanku tiyan chay sabiduriawan, chay sumaq yachaywan, chayrayku mask'ana tiyan chayta, mask'ananchik tiyan chay sumaq yachayta, porque seguramente kay wiñay kawsaypiqa tarispa kasun problemasta, yakiykunasta ichari conflictos nisqata, sumaqta allinta yachanapaq, imaynatachus yanapayta, imatachus parlayta, entonces únicamente tata Diospi tarispa kanchis chay sumaq yachayta, mask'ana tiyan en primer lugar payta.
Chantapis nisarga runamasinta kay apóstol Pabloga nispa ajinata munasqa wawqimasi. Chayta nini ama pipis lluya misk'i parlasqankuwan pantachinasuykichejpaq nispa adviertesarqa. Ichapis misk'i simiyu hamonqa wakin runas qankunatataq pantachisonqachik. Mana chayta qankunapaq munanichu nisarqa apóstol Pablo. Entonces, kaita kasukuspaqa noqanchejqa seguramente allinllampi kasun. Seguramente kay llaqtamasisqa advertesqaña karqanku. Lección de escuela sabática parlachiwanchik maychu sini arraigados sapinchasqa niwanchik. Sumaqta plantakunaykichik tiyan wiñanaykichikpi pipaq Cristupi. Imaynata planta mujitumanta pacha utukun hallp'aman. Entonces chay hallp'aman sapinchakun wiñan ichari noqanchispis ajinakanchis. Kay lección yachachiwanchis muju hina kasqanchikta. Sichus sapinchasqa kasun Cristupi chayqa wiñaspa kasun. Si sapinchasqa kasun runapi ima qhawasqanchikpi munasqasninchikpi chayqa seguramente ima creencia hamonqa ima llulla willay hamonqa chayqa pantachiwasun wayraqa hap'itawan choqawasun ichari nitaq sapinchasqachu kasan. Chayraygu kay versículo número 6 capítulo 2 libro de Colosenses nisan ajinata munasqa hermano hermana. Chayraygu imaynatachu Señor Jesucristo sonqoykichejpi hap'irqaykichis ajinallatataq paywan kuskallapuni kawsakuychik. Paypi sapinchasqa imapaq wiñasqa kaspataq creeypi kallpachakuychik. Yachachispa kasqaykichejman hina Diosmanta graciasta qollaychikpuni nispa. Hermanos, kay iskay partepi importante plantakuna sapinchasqa kanapaq Cristupi. Chantapis kawsayninchejqa ruwasqanchejqa testimonio kanqa runamasinchikpi. Chay runamasinchejpaq munasqa hermano hermana. Hinamanta munasqa hermano nini tukuy ima ruwasqaykiqa resultado kanqa tataykiwan kawsakusqaykimanta. Imachus ruwasqayki kay hallp'apiqa rikukuspa kanqa. Tata Dioswanchus kawsakusqayki o supaywanchus kawsakusqayki. Taskirispa kasun ñawpaqman. Lección de escuela sabática nini kaypiqa presentawanchik hatun problema kanman hina munasqa hermanos. Porque cruzpich akatasqa niwanchik ichari. Entonces imatanita munan kaypi. Wakin judíosqa munasqanku cristianos gentiles nisunman kay tiempo wakin cristianosqa munasqanku leyesta sumaqta hach'anankuta runasta ama kayta ruwaychikchu baqtataq kayta ama mikhuychikchu señalasqanku tukuy leyesta ceremoniales nisqata Jesucristo ñawpa tiempompi chaykunas karqa munasqa hermano. Sin embargo, imatachus predicasarga apóstol Pabloga kuyakuyta ichari porque Cristoga hamorgaña ch'akatasqa wañurqa noqanchik rayku pampachananpaq tukuy huchanchikta. Chayta predicasarga apóstol Pabloga, pero wakin judíos, wakin runasqa creekusqanku ichari yachayniyu chayrayku exijisarqanku runamasinkuta. Kay libro de Colosenses capítulo 11-15 nillawanchiktaj ajinata ñawirispa kasun munasqa hermanuy. Hinallapaq paypi circuncidasqa kankichik manataq makiwanchu manachayqa Cristumanta kaq circuncisiónwan nispa. Kaypiqa nina apóstol Pabloga nisarqa wakin runasman. Noqaqa mamunanichu circuncisión aychawan makiykichejwan. Al contrario, tata Diospa circuncisión ninwan Cristumanta chay circuncisiónwan noqamunani kawsakunaykichikta. ¿Por qué? Porque ajinamanta nin baqtataq pipis pantay kuchuykisichejman. Lluya yachaykunasta qasi manakaq parlaykunasta ima qankunamanqa hamonqa willaq. Chay mana pasananpaqa sut'ita willaykichik.
noqaqa mamunanichu aycha circuncisionta makikichikwan ruwasqata. Al contrario, Cristo circuncisión ninwan munani. Kayta niymuna munasqa hermanos, mosoyachichis chay sonqoykichikta, chay aycha sonqoykichikta, huchasapa sonqoykichikta cambiaychis. Cristuta mask'aspa, Cristumanta mañarikuspa, chayta nisawarqanchik tatanchayqa. Wakinkunataq tapukusunan, pero entonces si chay leyes ceremoniales ch'akatasqaña Jesucristo wañuyninwan karqa chayqa, entonces ima pasan kay samakuy p'unchaywan, sabaduwan. Man ima pasanchu munasqa hermano, porque sabadoqa mandamiento, sabadoqa mana ley ceremonialchu, sabadoqa munay, k'anchay noqanchikpaqa, chayqa mana ch'akatasqachu karqa, porque mana ley hinachu karqa, sino mandamiento noqanchispaq. Chayrayku, lección de escuela sabática taskirispa kasan, llantumanta parlarisawanchik ichari, realidad sut willaymanta. En chayrayku ka libro de Colosenses capítulo 2, versículo 19, parlariwanchik munasqa hermanos ajinata, llantusmanta nispa ichari nin ajinata. Qankunaqa Cristuwan kuska wañuspa kacharisqa kankichis, kay pachapi kamachik saqra espiritu atinmanta. Imaraykutaq chanta kay pachapitaq qhawaykichik hina kamachisqasninta kasunkichikri. Si Cristuwan kaykichis chayqa, entonces imaraykutaq qankuna chaykunasta kasusaykichikri. Kaypiqa llantulla nin. Chay runaq yachachisqanqa llantu hinalla. Mana tata Diospa hina cheqanman hina willasqachu. Entonces munasqa hermano, hermana, a veces kan chay llantus ichari, may imachus tata Diosman hina miski palabranman hina rich'akuqta wasanchik. Sin embargo, Cristoqa niwanchik paytara mask'anata. Paytara noqanchikqa sikina tiyan, porque a veces kay hallp'apipis kanqa llantus y ima huchas waqllawasun imaman munasqa wawqimasi huchaman urmanapaq. Imapaqan kasuykiri, imapaqan sábado rikiri, samakuy p'unchaymanqa qan trabajakunaykiya, chayqa desviachiwanchikña munasqa hermano. Ajinamanta noqanchikqa yaykuspa kasun kay ninmi munasqa hermano, hermana, kay sumaq yachay mandamientos runaqpata. Ajinallatataq niwanchik noqanchik Diospaq palabran, ama qunqanachu uyarispa kasun. Chay imasqa ruwasqanchikpi tukukapunku, runaspa kamachisqallan, yachachisqallan kasqanrayku. Chayqamanta chay kamachisqasninkuqa chayqa yachayman rich'akunku. Paykuna nisqankuman hina yupaychanata munanku. Llampu sonqomanta tukuspa cuerponkutataq sinchita ñak'arichispa. Chaywanpis chay tukuy imasqa mana atipayta atinkuchu runaq saqra munayninta nispa. Chaykunasqa munasqa hermano runaq yachachinin. Ichapis noqanchikqa chaykunasta uyarisanchik. Sin embargo, tata Diospi noqanchis sumaq yachayta tarina tiyan. Porque chayhina runasqa iglesia Cristuman mana uchasqachu kanku. Cristoqa kasqanrayku tukuy cuerponta mikhuchin. Unkusqa inkichispa wiñachispa kasan iglesianta. Entonces noqanchikqa munasqa hermanos waqllasqa kanchik payta kasunata, Diospaq palabranta kasunata. Ichapis kay tiempo llantus kanqa. Sin embargo noqanchikqa waqllasqa kanchik sumaq sut y lliw k'anchayman. Ama engañachikunachu. Ama ima cuentos, miski cuentoswan misk'ichachikunachu linkrinchikta. Sigan reqsin munayki sumaqta tata Diosta chayqa, mask'ay palabranta.
willay chay yachasqata sut'ita ama palabraykiwan parlasqaykillawanchu. Al contrario, Tata Diospaq palabranta ñawrichichis parlachichis. Ajinawan qankuna munasqa hermano, astawan predikaykichis, astawan chayaspa kasun runa masinchikwan. Porque kay tiempo runas mas k'aspa kasan Diospaq palabranta. Sut'ita tariyta munanku, únicamente kayta noqanchik yachachisun, sichus sapapunchay entregakusun payman, kawsayninchikta, enterota, ajinamanta wiñayta noqanchik tarispa kasun. Chay yachay karqa munasqa hermano hermana, kunan semanapaq, noqanchik tinkunarikusun qhipan semana, wahyachay kunaswan, ama faltakuychischu, suyaspa kasaykichik.